Kardom, Diliman kolom singteron, prangsi na tum kato kawe phanda daliding side news nang kana non verdu ana kortinger phanda kardom nang piglo kardom. Kato kawe phan isa berita kime penap ke ni phaing corner cap na pai pai achiklo ke daliding side news ta arta ningkali sikichoklo. Nasi kato kawe labangso news channel on klang don ver tum phan anang tum phan isining karonga berita nang pachini alam thela prehelo nile tum daliding side news pen ningkali sikichok ajai mek peman ponji nasi kato kawe tum seta nang tum hirjume nang pidunik tha Desember labang so news channel nang kelang tun pen nang letum ason abirta nang kirip dunong nang kachini dunong tum ana phan nang letum hirjume nang pidun tha lapen nang letum kedam tangan ningkan isiang bong kato kawe tum ta RD nang pidun si birta nang kelang dun lapen kapre ka son bidi sure pen nang lok nang pidun to ana phan ta letum nang chikduk lo nang letum hirjume pana jok si letum ningkan iselong thang ke bank ke thana ve pin pen birta pachitak ponlong si labang so a news channel ta ningkan isi an plank ponlong lo Nasi non ki bang jilang ani an setak me nang la puson thot le tum hanakang hon nang pitha nang le tum makang hon la penang le tum makirap la penang le tum makito bidi sore jong sina tum piche pichoi dun bom nang pidun bom lo pulo tang te ki bang jilang ani cita ni tum non pen an so se pin me pon chot la pen thek nu chot la pen bang so bi sina ta an so se ang song an le tum kili dun thek jia phan nang le tum kato ka be kar biang long so lang duara to an phan te hirjume nang jang lo hirjume nang tajir dun tha la pen kidam tang nang le tum makang hon la pen tum hirjume nang pi pota ni li ni na ching du thule khot lo kasi kato kabe doa phanta ni non kiri balam thela phano penap apor ni phai corner ke botang te ni to labangso ningkali siki chok aja mek peman ponji labangso aja mek ta mesen ni appen ke pachun pon pe me thik jia phan nang tum kato kabe salang doa tuman te hirjimin hang pidun tha labangso kechun ni lam thepensi ni lam theri polik chek lo kartong Dili Kurusar Samson Teron, Diocese of Thifu, Assistant Paris Chris Yuti School Top Muka. Mate Chris Yuti School along a Vice Principal. Dili Ning Arong Piniarni, La Non Angeleji, August 28 Arni, the leading site news. A channel anat alang litum Non Angeleji, ni pai 28 August Arni ke, alang litum Foundation Arni, Catalongia Pan, Chisik Bombalong, Nilhin Kurusar Samson Teron Pensame, Arna Malong Pen, a high hang polo. Alang tum a news channel an sek pang tang pon thek je pan hempu hem thelong irjume hang ponlo labang so news kelang along tin same ning chingsam ning charong dun along tum penang an kimisen authentic a news along tum paklang ponwer si nili hin same lang dun bom lapen a news lang mesen lapen de ke than pon tum an tame mesen san alang litum atim phan an me lason ke claim ka chapaduk pon thek pot nilihin jungjung besame chorolo lapende karbiara tum an nangalang dun tum same aning charong lasi nilihin pen nonepong arnam long pen ahai hang ponlo the leading site news ahin pen anse ke prang bon thek japan arnam le hirjme papi ponlo na lapende karbiara do an nangalang dun tum an same alang tum ta anse e labang so news ke pachan ke pam me bon thek japan nang tum ta support dun not lapende foundation arni non nangale 28 arni ke alang tum ningkane sek ningkane mang alang tum Catalongia arni long same nilhin pen best vises pidun lo cardom